tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni amakuru azindutse aho tubazaniye updates cyane cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kunyarukira i Masisi, tukanyarukira Goma, tukajya muri Sud Kivu tukareba uko situation ihagaze, ndetse tukareba uko byifashe aho TPDF ziri mu ngamba nshya. Ese bari mu bici? Ibi ni ibintu ugiye kumenya, ndetse n'imitwe igiye itandukanye yagiye yubura mu bice bigiye bitandukanye. Mu nkunde rero turarebera hamwe icyo Minisitiri Nduhungirehe yavuze nyuma y'uko habayeho igikorwa cyo kuvuga ko batazongera gutera inkunga igisirikare cy'u Rwanda RDF kijya mu butumwa bw'amahoro. Yolande Makoro uko yavuze twarabibabwiye, na Nduhungirehe rero hari ibyo yatangaje. Ni munyemere rero tuze turebe uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muranyihanganira impamvu mbanzanye ibi ngibi by'abasirikare ba RDF ni bikomeje kugenda bigaragara, ndetse tuba tunakomojeho bitewe n'uko leta y'Kinshasa yashinjije igihugu cy'u Rwanda akuba agifasha iri huriro rya FCM23, akandi akaba ari cyo gisata dukoreramo, akaba ari bwo buryo mwadusabye ko tuzatubagezaho ama updates mu bigendanye n'intambara iri kuba ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero birasa nkaho n'ubundi ari akagambane kagiye kagaragara mu kwa Kisekedi, binahabanye neza cyangwa binagaragara yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bigaragara yuko igiye gutsindwa mu rwego rwa diplomasi, nyuma yuko bahagaritse umuyobozi ku rwego rw'igihugu mu byo bise inama n'inararibonye za Wazalendo, aho yambuwe inshingano. Ibi twabivuze ariko turanyabigarukaho mu buryo bwimbitse. Ese byamugendekeye bite? Ni ibintu tugiye kugarukaho ukamenya situation, ndetse ukamenya akantu ku kandi. Ku murongo wa telefone turi bwakire umunoko informa Bwana Bizima atubwira uko byifashe, uko kuri frontline bimeze. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mu mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, ariko nyamuna ntimukajye mwibagirwa gukanda like. Like ni ibintu biba byoroshye, ni ibintu byoroha cyane gukanda like. Mwifuza kudutera inkunga cyangwa kudutera ingabo mu bitugu, mwatwandikira kuri email ya Kigali News, cyangwa kuri screen mwamubonaho nimero n'ubundi ya telefone mwaduhamagara, cyangwa mukatwandikira muri comment, twahita tubibona. Nyamuna tubane nkuko tubakunda, natwe ni mudukunde. Rero nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Ndi Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, igitondo cyiza. Reka mbonereho tunifurize abakunzi bacu kubizihiza icyumweru, tubifuriza icyumweru cyiza. Yego. Yes, Bwana Bizima, rero mbere yuko tujyana kuri frontline, reka tubanze turebere hamwe wari umuyobozi ku rwego rw'igihugu ku cyo bise inama y'ubunararibonye w'Abawazalendo. Uyu akaba yamuwe izi nshingano. Mu byo yazize rero abenshi bari kubivugaho bitandukanye, ariko mu bintu yajize ibi harimo kuba ku wa 11 z'ukwezi kwa gatatu 2023 yaratangarije TV5 ati Abawazalendo twambariye urugamba rwo kwisubiza Goma duturutse muri parike ya Virunga. Ubu tuvugana turi muri Nyiragongo mu birometero bike hafi y'umujyi. Niyo mpamvu y'ibyo bitero bya za bombe zaturikiye hariya mu mujyi wa Goma. Ibi yabitangaje n'ubundi azi yuko ari mu gatwika, ariko bimubana imberenge, akaba ari nabyo leta y'Kinshasa bahise bamaganira hejuru, ndetse banavuga yuko ibi bitero by'Igoma batabizi, bagiye gukora iperereza. Ese bwaba ari uburyo bwo kwica Agnete? Ibi rero biragaragaza ko ku rwego rwa politike hari ikibazo gikomeye cyo kuba abo mwakoranaga watangiye kubakoramo, kandi n'impinduka zagaragaye mu buyobozi mu nzego za gisirikare.
urabona yuko hari benshi bagiye bahindurira imyanya, bivugwa yuko Kitambwe agiye kubera operasiyo muri Nord Kivu, ndetse bikanavugwa yuko Masunzu agiye kubera operasiyo muri Sud Kivu. Aba bantu wenda tuteye muri frontline, urabavuga iki bwana Bizima ndetse n'uyu mukuru w'Abazalendo, urabivugaho iki? muri iki gihugu bagiye bajya muri operasiyo zitandukanye mu ntara zose za Kongo, mu mirwano yose yagiye ibaho mbere hose, ariko ubona ko kujya gushyirwaho basimbuye abandi n'umusaruro muke buriya wa komanda cyangwa perezida w'igihugu yabonye ko atari ngombwa ko abari bayoboye izo operasiyo wenda nta musaruro ugaragara batanze, akaba arizo mpinduka zigira ngo bo bagira ibyo bahindura bijyanye n'uburyo babazimo ndetse n'ibyo bashoboye. Gusa ariko FARDC ni ikintu yigirira iteka ryose iyo nta musaruro ubonetse mu kintu runaka, ni ibintu byihuta cyane kuba komanda kenshi bakunze kumubaraho kese zatumye atagera ku bigwi bakene ari we, ariyo mpamvu ubona ko gusimburana ahubwo ugereranyije n'uko Kongo yari imeze mu bihe bya mbere ntabwo byabayeho cyane, kuko operasiyo yajyaga kumara amezi nk'atatu habayeho gusimburana nka kabiri. Rero urumva ko bariya hari ibyo biyemeje baje gukora, byanze bikunze muri izi ntara zombi ubona ko banazimenyereye, kuko nka Masunzu avuka muri kariya gace kandi nta gace karimo bene wabo nubwo yabagambaniye badakora, batari ku murongo umwe, batanahuje n'imyemerere yabo y'ibyo barwanira, ariko urabona ko byanze bikunze FARDC kuba yagiye kubakoresha hari imigambi, hari n'ibyo bo bahize gukora, byanze bikunze ushobora kubona bibaviriyemo amahirwe bikabahira bijyanye n'ibyo bujuje, cyangwa se bikazarangira babizize, kuko nk'uri yavuye muri gereza kandi ntabwo yaburanye yenda ngo akatirwe yigirwe umwere, ntiwamenya uburyo afunzwe n'uburyo afunguka. Yes, bwana Bizima, mbere yuko tujyana kuri frontline nuko byifashe, nyemerera tubanze turebe ku byo umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje nyuma y'uko umuryango w'i Burayi uvuze ko ugomba guhagarika inkunga bajyaga bagenera RDF mu bikorwa by'ubutabazi. Ibi n'ubundi twe twabivuzeho ko Yohani Macron yabivuzeho, ariko icyo nakubwira cyo ni uko Nanuza yabigarutseho, ndetse akaba yavuze ko ntacyo bitwaye bagomba gukura ingabo mu bikorwa by'ubutabazi, ariko urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba ibi byose ni impamvu ndetse n'ingaruka z'imirwano iri kubera muri biriya bice. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yeruye ko u Rwanda ruzakura ingabo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byazo bitahabwa agaciro bikwiye. Ubu butumwa yabutanze ku itariki 14 Werurwe 2026, mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeje kwandika ko muri Gicurasi uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzahagarika inkunga yo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ibi ni ibibaye n'ubundi nyuma y'uko ingabo za RDF zihawe ibihano, ndetse leta ya Kongo ihora ivuga ko RDF ifasha ihuriro rya AFC M23. Ibi bikaba byarahakanywe n'igihugu cy'u Rwanda byeruye, uretse wenda ibyo bemeye byo ku by'ubwirinzi ku mipaka yabo. Bwana Bizima rero, wenda wowe uri hakurya, nkunda kubaza cyane nkanibaza muri make situwasiyo ubona ibi byose biri kuba, impamvu mbanzanye igihugu cy'u Rwanda, ariko nkaba nzi ko hari ingabo ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane iz'u Burundi n'iz'aba TPDF. Bigaragara ingabo zitavugwa ni izo muri Uganda, wenda n'izo muri Kenya. Ubwo mba ninjiye mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse biba binahwihwiswa ko iyi mirwano ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gukurura intambara y'akarere k'ibiyaga bigari,
biciye mu rwango cyangwa ibibazo byagiye bitezwa n'igihugu cy'Ububirigi. Ngira ngo urabizi ko Ababirigi bari muri biriya bice kandi bashikamye haba muri Kongo cyangwa no mu Burundi. Aya ni amakuru natohoje bivugwa yuko izi nzangano ziri kubera mu gice cya Minembwe, bigaragara ko ari umupango bapanze kandi ubona yuko bari kuwushyira mu bikorwa. Bwana Bizima, ibi bintu bikomeje kugenda biba wowe mu mboni zawe nk'umuntu uri kuri tere, urabona bitari buze kubyara ikibazo gikomeye ku mpande zose, bitewe yuko hakomeje kugenda hagaragara bamwe begeka ibibazo ku bandi, bityo bikaba hari aberura bakavuga ngo turatera. Twagiye twumva imbwirwaruhame za perezida w'u Burundi avuga ko agomba gutera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse binavugwa yuko mu ishyamba rya Kibira harimo abari gutorezwamo bavuga n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo tuzi ngo ni abahehe, ntabwo tuzi ngo ni bwoko ki. Binavugwa ko bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kwesara abasirikare bo kuba babohereza mu gice cya Minembwe. Mu gice cya Minembwe ibyo bikibazwa n'abatari bake, se ingabo z'Abarundi zijya mu Minembwe gukora iki? Se ni mu butumwa bw'amahoro baba bagiyemo? Se mu guhagarika imirwano iri kuhabera? Se kurinda abaturage? Bwana Bizima, mu magambo makeya, mu mboni zawe, ibi bintu urabona bigana hehe? cyane cyane ubona izi ntambara ziri kubera inaha iwacu ni intambara ubona ko ishingiye cyane, urebye ni nko ku moko, kuko ubona ko ikintu hano urugamba rwose n'urwana, yaba anasinzira umubajije ngo uri muri coalition ati bimeze bite, yakubwira ati ni Abanyamurenge cyangwa se avuga ati ni Abanyarwanda bari hano tudashaka, baje kubuza amahoro iki gihugu, bagitesha umutwe kandi babarwa ko bakurikiye imitungo kamere, niko bo babyita, ariko bo ntibirebeho ahubwo icyabavanye mu bihugu bagenda baturukamo bakaza gutanga ubutabazi yenda butari na ngombwa, kuko aba barwana basobanuye icyo barwanira. Rero ikintu ubona ko gikomeye cyane bagenda bishyiramo cyane aricyo kigenda kizamo izo dosiye zo gukurira ibihano no gukurirwaho inkunga kuri izo ngabo z'u Rwanda ziri mu butumwa hirya no hino. Ikiriho kifatika mu mvugo ziriho nyine, zaba izo kubiba amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo, n'aba bayobozi bamwe bagira amadisikuru atari meza bitwaje ngo iki gihugu nicyo cya nyirabayazana, kandi icyo gihugu ntabwo kigaragara ko bahuriye muri iyo mirwano y'aho bari. Rero ubona ko ikintu kiri aho ari ibintu bisa naho kurwana byananiranye, ahubwo ikintu kiriho cyane ashyira mu bikorwa n'imvugo, nuko guhana izo ngabo ni uburyo ubona ko basa n'abari gukangara ati yenda batuza ntibakomeze kugaba ibitero cyangwa kugira ubundi bufasha budasanzwe, kuko ubona ko babyitiriye ko M23 u Rwanda ariko ruyiri inyuma. Rero guhana ingabo z'u Rwanda urumva ni ikintu babona ko kiri bukome mu nkokora ingabo za M23 mu buryo bwo kwa divasinga cyangwa zigarura ibice bindi, cyangwa se zitabasha gutakaza aho zifite, ukabona ko ari umugambi cyane cyane FARDC isa naho ifite, ariyo mpamvu igenda itanga amajwi muri biriya bihugu bikomeye bifata ibyemezo kugira ngo babe bahana igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo M23 ise n'idindira, kuko bayitirira ko aribo babaterankunga. Naho gutera igihugu banyuze muri izi nzira, u Rwanda n'u Rwanda ntabwo baba bananiwe abariberi bita ko ari inyeshyamba nk'aba ngaba ngo ujye gutera igihugu cyigenga gifite ubushobozi bwacyo. Ni ibintu ubona bavuga, ariko wareba n'umusaruro w'ibyo bakora ugasanga nta hantu bihuriye. Yes, Bwana Bizima, niko kuri nako biri, kandi biranagaragara yuko ihuriro rya AFC rikomeze kuzengereza bidasubirwaho abarwanyi ba FARDC n'abafatanyabikorwa abaye. Ibi akaba ari nayo mpamvu ricenge ziri guhinduka biturutse ku guhindagura abayobozi b'ibisirikare n'amadefense, bitewe n'uko mu babazwa n'ibazwa ry'ibikoresho bikomeje kugenda biburira ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bamwe bati FARDC irabigurisha, abandi bati AFC M23 babifatana aba basirikare baba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba.
washyiraho iki ku mucyo? Buriya hari ukuntu ndabizi hari abagiye banyandikira bari muri ibyo bice batabasha kubona amakuru b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakiri mu rujijo bitewe n'amakuru badafata yizewe cyangwa bitewe na ideoloji babashyiramo, kandi urabizi neza ko buriya umuntu uri ahantu uko byagenda kose icyo bamubwiye ashaka kugifata. Hari ukuntu wenda bitewe n'uko hari nk'uduce tumwe na tumwe abayobozi ba AFC batari bageramo ngo babaganirize bababwire uko situwasiyo ihagaze, ariko uyu mutwe wa AFC M23 uvuga ko uri kurwanira uburenganzira bwa muntu ku buryo ukeneye ko bene wabo cyangwa ababyeyi babo bari imihanda n'imihanda abahunze bagomba gutahuka bagahabwa agaciro nk'abenegihugu. Abenshi rero ntabwo bakunze kuba wenda bafite, kuko wenda hari nk'umuntu uri aho ngaho utarahunze bitewe kuko ntabwo yigeze wenda aterwaho agabwaho ibitero kugira ngo ahunge. Hari n'abo bajya bavuga ati ese koko ndahunga iki, bahunze iki, ibintu nk'ibyo badafite amakuru. Ariko iyo niyo mpamvu ikomeye. Ariko nyine icyo wenda nagira ngo tuganireho Bwana Bizima ni ukugira ngo umare amatsiko abantu bari muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Ese FARDC ko ifite ibikoresho ibitakaza ite, bigenda gute, ni ubuhe buryo kugira ngo nabo bumve ko igisirikare byibuza cya FARDC gihabwa ibikoresho byose, kigahabwa inkunga zose, amafaranga barayabona, abasirikare impande n'impande ariko bikanga bikaba iby'ubusa, kurasiyo bahanganye ikabananira, ahubwo abaturage akaba aribo babigenderamo. Kuki? Impamvu wenda wasobanurira bamwe mu baturage bo muri ibyo bice byo muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, Bwana Bizima. Yego, ibikoresho kuri FARDC rwose pe itakaza byinshi. Niba hari n'intambara ibaho yatwaye amafaranga kandi ubona ko gavumenti itigavuye mu kugura ibikoresho, ni iyi ntambara iri kubera muri FARDC, kuko ubuyobozi bwa FARDC bwaguze ibikoresho bigezweho kuva ku rwego rwo hasi kugeza hejuru. Nta gikoresho bafite cya pirate cyangwa kigwirirana, bijyanye n'uko bababwiye yuko byanze bikunze kugira ibikoresho byiza mu mirwano nk'iyi ari byo bishobora no kubaha intsinzi. Kandi urabizi neza ko koko umusirikare afite ibikoresho, akaba ari umusirikare uzi icyo gukora, afite n'uwo mutima w'icyo arwanira, gutsindwa biba biri kure. Rero amafaranga asohotse ni menshi ariko umusaruro wabaye mukeya. Ibikoresho babibura mu buryo bwo kuba babyamburwa mu rugamba, ibindi bikanagurishwa. Ayo ni amakuru ahari kandi y'ukuri, kuko ku madolari 50 ubona imbunda SMG nshyashya rwose ntabwo wayikenera muri FARDC ngo uyibure, niyo utarara uyibonye ariko ejo warara uyibonye. Rero urumva ko ibigenda ni byinshi, ariko ibyo bagurisha si byo byinshi kuruta ibifatirwa ku rugamba. Kuko wafata nk'urugero umujyi wa Goma, ureba intwaro zari ziwurimo n'abacanshuro bari barimo, kandi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho n'imbunda zigezweho, batabashije guhungana. Kuribuka yuko bakatinze imihanda yerekeza Minova hariya mu Isake, araza bafunga Rumanga, bahana imihanda ijya muri igice cya Rucuro kuko cyari gifunze. Urumva iriya mihanda ijya za Rubayo yose yari ibanye, nta kintu cy'igice na kimwe bari basa naho basigaranye babasha kuva mu mujyi wa Goma bacishamo intwaro zari ziremereye, uretse mu mazi. Kandi mu mazi bahakoresheje bari gukiza ubuzima bwabo gusa, ntabwo bajya kuzuza ubwato imbunda ngo abasirikare basigare. Rero nka Goma byonyine ubaza imbunda zafatiwemo ntabwo ushobora kuzibara, ni nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru. Rero batakariza henshi. Kuba hari ibikoresho bagambanira bikagenda ku bayobozi ndetse hari n'abasirikare bato, kuba banazita mu buryo bwo gutsindwa urugamba bakaba batabasha kwirukanka n'imbunda ziremereye bagatwara ibishoboka. N'ubwo buryo nabisesenguramo. Yes, urakoze rero Bwana Bizima. Nibyo ubwo byaturutse kuri situwasiyo kugira ngo wenda turebe uko byifashe, abantu bamenye ukuri kubikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara muri ibyo bice. Nkundira rero utujyane kuri frontline tubwire uko situwasiyo ihagaze sahi ngiyi, twapudetinga abakunzi bacu.
Yego niko bimeze ubu muri iki gitondo cy'uyu munsi, imirwano ikomeye muri kano gace ka Nord Kivu, usatira izi nce za Beni ndetse n'ibindi bice bihakikije werekeza Kisangani. Ni imirwano ubona ko iri mu mutwe witwa ko ari uwa Tom Rubanga, ariko nta makuru afitwe muri ubwo buryo, ariko agashya k'uyu munsi ni imirwano yahabereye, ubona ko uyu mutwe udasanzwe ugereranyije n'igihe wadukiye kitaramara igihe, ariko urebye imirwano ihari ni imirwano ikomeye cyane, ndetse ubona ko coalition ya FARDC yagizemo ibibazo byinshi cyane byo gutsindwa urugamba ndetse no gutakaza ku buryo budasanzwe, kuko bo baje ari coalition nini cyane bafite umwanzuro w'uko bagiye gusa naho bahanaguraho izi bita inyeshyamba za Tom Rubanga, ariko siko byabagendekeye. Bahuye n'uruva gusenya kuko babashije kuharasirwa bikomeye, kandi barashishwa imbunda zitandukanye batakekaga ko zirimo kugenzura aka gace, ari nabo bagabye igitero, kuko ubona ko basa naho babasanze mu birindiro byabo, ariko barashwe ku buryo babihutanye bajya gushaka uburyo bwo gukatinga umuhanda waha bita Nyanya werekeza Kisangani, mu gace ka Mucaca. Aka gakise ka Mucaca hari n'ivuriro bigaragara ko ariryo ryabaye nk'aho hamenyekanye amakuru akomeye cyane y'uko habashije kugwamo ingabo nyinshi ziri muri coalition, kuko hari abagiye bagwa kwa muganga bagiye ari inkomere, ndetse amakuru hari nuko company commander babiri baguye muri iyi mirwano, kandi yari iyobowe na brigade commander uyobowe na operation yari ahibereye, ari nayo bakomandingaga iby'uru rugamba, ariko rukamubera amayobera mu masaha y'iki gitondo kare cyane, ndetse ubona ko iyi mirwano yahereye ku gicamunsi cy'ejo igasa naho iraranye ikabyuka mu masaha 9 n'ubundi iriremeshe. Rero umuvuduko izi nyeshyamba zitirirwa ko za Tom Rubanga zifite ni umuvuduko udasanzwe, kandi wateye gukangarana cyane FARDC, ku buryo bo iyo babajije amakuru bakubwira ko atari ingabo, atari inyeshyamba, ahubwo ari ingabo zidasanzwe, kubera imirwanire zifite ubona yacanze FARDC ndetse n'ikoalisiyo bari kumwe. Ni ibintu bikomeye, kandi uburyo uyu mugabo uyoboye ingabo za FARDC yari yaje muri aka gace ari umurwanyi bamwizeye, wumvaga ko uyu mutwe ari busiga unegekaje ku buryo wari kuzongera kuvugwa haciye igihe, ariko icyo bizaniye cyababereyemo inkurikizi y'uko ushobora kubona mu gihe gitoya binjiye muri Kisangani, kuko bari mu birometero bitari byinshi cyane uturutse muri kano gace. Yes, sinzi nimba ku yandi max hari kiri kuvugwa, ariko bamwe banda covers banjye hari uwanyohereje message ambwira yuko kumvikanye imirwano mu rucerera muri Plaine de Ruzizi, kubitanye nuko nubundi ku masaha y'umugoroba wari wambwiye yuko hari gukorerwa deployment aho murongo muremure w'abasirikare, ubona yuko basa nk'abiteguye urugamba. Iyi mirwano ushaka kuba udafite amakuru, ariko wenda uko byagenda kose ngo ni imirwano iri kumvikana. Bwana Bizima, ndagira ngo uze kwidukurikiranira utubwire uko situation ihagaze ku bantu baho, kuko umwanda kava uretse ko aba abivuze yirukanka kuko batakibemera gukoresha telefone, ubwo uri buze kubitohoza Bwana Bizima. Yego. Mu yandi makuru wenda twavuga ko nyuma y'uko hakomeje kugenda hakorwa kujya kuruhutsa ingabo z'aba TPDF, urusaku rwatangiye kumvikana, ndetse bivugwa yuko aba TPDF bashaka kuba babivuyemo bitewe n'uko bahatakarije abasirikare batari bakeya. Ibi rero bikavugwa yuko n'ubundi nubwo bagiye hari bamwe baruhutse, cyane cyane nk'ingabo z'aba FDNB zavuye mu Burundi, ndetse n'aba FARDC bo mu rwego rudasanzwe rw'abahibu, aho bavugaga yuko aba TPDF babarushya cyangwa babagora, kuko TPDF yarishinzwe kurashisha imbunda ziremereye gusa, batava ku mbunda ntago bajyaga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibyo rero nibyo biranze bimenyekanye sayi muri iki gitondo. Bwana Bizima, rero hari andi ma axe watujyanaho twihuta ukatubwira uko biramutse mu mujyi wa Goma, ndetse n'imirwano yiriwe ejo igaragara muri Rucuro uva za Bunagana, ukatubwira uko byifashe ubundi tukareba uko bimeze sahi ngiyi Bwana Bizima.
reka nse n'uca muri Masisi ahari kubera operasiyo ikomeye cyane yo gusaka abaturage cyane, kuko hari amasantere menshi ubona ko FDLR ndetse na Wazalendo bayahinduye nk'indiri, ku buryo ku manywa wirirwamo ubona hari umutekano usesuye, ariko mu masaha y'ijoro igikuba kigacika, ukabona nk'umuntu wagiranye komunikasiyo na M23 muri aka gace araye yishwe cyangwa se bamunyaze ibye, kuba yakwamburwa amafaranga cyangwa ibyo atunze mu nzu ndetse n'amatungo. Ni ikintu rero cyatumye M23 ikora operasiyo idasanzwe cyane cyane muri aka gace ka Nyabyondo, amaze gusakwa inshuro zigera muri 3, kandi ariko haboneka abiyoberanyije bambaye imyenda ya gisivili bakanga gukomeza gukora akazi, ariko bakahaba mu buryo bwo gutanga amakuru kuri coalition bari barimo. Aba rero bafatwa buri munsi, kuko nta munsi n'umwe badacamo ngo bagaragare kandi bagafatanwa n'intwaro. Ubona ko ari operasiyo iri gukomeza no mu bindi bice byose, kuko bamaze kubona ko kuyobora uduce nk'utu bagenzura harimo abantu bameze batyo bibagora cyane, kandi bihora biteza umutekano muke mu gice bagenzura. Yes, Bwana Bizima rero ku mutekano wa Goma byifashe bite sahi? Goma umutekano n'usanzwe nta kibazo bukirimo, abaturage basa naho babonyemo agahenge, bamaze kwiyakira aho biriya bitero bya drone bibereye. Murabona ko batuje, ariko icyitwa umutekano cyo kiri hejuru cyane, bijyanye n'ingabo za M23 zikora operasiyo ku manywa na nijoro, ari amapatrouille gusa mu mihanda itandukanye ndetse no mu byaro byo mu nkengero z'umujyi. Usanga hose ari operasiyo ziri gukorerwa ku manywa na nijoro. Ubona ko bashaka ko umutekano w'uyu mujyi bawunoza ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta muturage uzongera kwikanga ku buryo budasanzwe. Ubona ko kandi binagoranye kuba uyu mujyi muri iki gihe wawinjira ukabasha guhungabanyamo umutekano ukava muri muzima, bijyanye n'inzego z'umutekano ziwurimo. Kandi ubona ko operasiyo zikomeje mu nkengero zaho, harimo Nyiragongo. Ubona ko na n'ubu ku masaha y'amanywa ucyumva ibiturika. Ubona ko operasiyo igikomejemo cyane yo guhiga FDL ndetse na Wazalendo zari zirimo. Ubona ko ari force nini yari yaje mu buryo bwo kugira igihindura muri uyu mujyi no kuba wabuze uburyo, ariko ubu igeremewe cyane bijyanye n'aho bayigejeje kandi iraswaho ubutitsa. Yes, mu magambo make se Bwana Bizima, uyu Willy Mushiki yaba yatawe muri yombi nyuma y'uko bamuhagarikiye imirimo cyangwa arakidegembye? Nta makuru FARDC yari yatangaza ko yatawe muri yombi, ariko bijyanye n'amagambo ari gukoresha abereka ko ntacyo bakoze, ahubwo ashobora gukora ibirenze ibyo yakoraga, ahubwo agahindura sisiteme kuba yagira undi mutwe wo gusa naho yirengera mu buryo yakuwe ku myanya yari afite kandi agasa n'uwirukanwe. Rero birashoboka ko FARDC ntabwo izamurebera izuba keretse ibi nabivuga atari mu gice igenzura, yenda ku buryo kumubona byabagora, ariko nabikomeza ari muri area yabo azatabwa muri yombi cyane, nta mikino bagabo baba bafite. Bwana Bizima, kuri update tutakubajijeho wenda zidasanzwe watubwira? Ego, ikidasanzwe yenda nsa n'utabajwe ariko wagikomojeho ni imibereho y'ingabo z'aba-TDF bari muri kiriya gice cya Sud Kivu. Ubona ko bitameze neza cyane bijyanye na sitasiyo bagenda batanga z'uburyo batakazamo ku rugamba kandi bagakora operasiyo zabo zigafiyaringa, bijyanye n'uko bo batanga amakuru ko muri FARDC harimo abasirikare batanga amakuru kuri M23 bakabagambanira, ndetse banafite n'amakuru ko bashobora no kuba ari bo baca inyuma bakabasha kubarasa mu mambushi bagenda bavamo, nka heruka kuba hano muri Minembwe. Ubona ko bahatakarije ingabo nyinshi cyane ndetse zikahagwa ku buryo n'ubu bashobora kuba bataragezwa iwabo. Rero ni ikintu cyabaciye intege kandi cyababaje cyane yuko batizeye coalition bari kumwe nayo, bitewe n'uko bakoresha udutero turi special two ku rwego rwo hejuru ku buryo bari ibanga, ariko bigatungurwa n'uko batamburitse bataragera no mu cyerekezo bagomba kwerekeramo. Bigaragara yuko umugambanyi baba bari kumwe, rero ariyo mpamvu bavuga ko batagambanirwa n'abo bazanye, ahubwo ari ingabo za FARDC zikomunikana cyane na M23. Ni ikintu rero ubona cyateye umwuka mubi cyane hagati y'iyi coalition, ku buryo ubona ko ku giti cyabo bumva bakora operasiyo ubwabo bonye. Yes, nibyo, ariko biravuga yuko agahenge mu Minembwe kari kuboneka, ariko hakaba harimo uduce turi kumvikanamo imbunda ntoya,
bigaragara yuko hakomeje kugenda hagaragara uburyo ki haba harimo kwigana na deployment zakozwe kugira ngo imirwano ikomere. Umujyi wa Uvira urunzemo abasirikare benshi cyane cyane aba FDNB nyuma yuko bakuyeho imbonerakure bakazijya kuzitraininga ziri gutrainingirwa mu kibira. Biragaragara yuko FDNB yazanye abasirikare ngo badasanzwe baje kurinda umujyi wa Uvira ndetse n'utundi duce twose, cyane cyane no gukomeza ibirindiro byo mu ndondo ya Bijombo. Ariko icyizere n'amahirwe n'imbaraga bihari ngo nuko ihuriro rya M23 byamaze kwitegura naryo ryakoze deployment, bigaragara yuko n'ubundi bitari buze koroha imirwano ihari kandi ikomeye. Bwana Bizima rero reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana n'ubundi update nakagaruka. Yego urakoze cyane, igitondo cyiza. Yego kuri twese, namwe bakunzi bacu bakadasohoka reka tubifurize igitondo cyiza, atubifuriza amahoro n'amahirwe, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.